Ikintu navuga abagabo twirinde ibintu byo kurwana n'abagore kuko mani bitugejeje kure, gusa twihangane niko zubakwa. Nta kindi kintu navuga. Imana nibaho umugisha, ndabakunda cyane. Baramubeshyera abantu. Umugore wanjye buretse kuba yikundira inzoga ntabwo umugore wanjye ari indaya. Ni inkuru ya Sikayito iri gutungura benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko umugore we yamushingije kumuhoza ku nkeke no kumukorera urugomo rukomeye. Biravugwa ko yamurumye ugutwi akanamukubita bikomeye kugeza ikibazo kigiye muri ibu. Ariko se na yahe makuru mashya umugore we yatangaje? Ese Sikayito yemeye ibyo ashinjwa? Komeza urebe iyi video umenye byose kuri iyi nkuru iri kuvugisha abatari bake mu Rwanda. Murakaza neza kuri channel yacu bagezaho amakuru agezweho kandi acukumbuye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru ya Sikayito wamaze gutabwa muri yombi na RIB nyuma y'amakimbirane akomeye hagati ye n'umugore we basezeranye byemewe n'amategeko. Twahirwa Timote uzwi cyane nka Sikayito ku mbuga nkoranyambaga yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha byo gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Amakuru avuga ko kuwa 5 Gicurasi 2026 Sikayito yashyamiranye n'umugore we, ibintu byarangiye amukubise ndetse anamuruma ugutwi ku buryo bwavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'ibi umugore wa Sikayito yatangiye gutanga ubuhamya bwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ibyo ngibyo bibaye atari ubwa mbere nuko yari yarihanganye. Yavuze ko umugabo we yari asanzwe amuhoza ku nkeke ndetse ngo hari n'igihe yigeze kugerageza kumutwika akoresheje gaze ariko nyuma akamusaba imbabazi. Uyu mugore yavuze kandi ko inshuti mbi Sikayito agira ari imwe mu mpamvu zituma ubuzima bwabo bwo mu rugo budahagarara neza cyangwa se buhoramo amakimbirane. Ku ruhande rwa Sikayito yumvikanye kuri YouTube asaba imbabazi umugore we ndetse avuga ko amukunda cyane. Yanavuze ko ari ubwe wigiriye kuri RIB ndetse asaba abagabo kwirinda kurwana n'abagore babo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yemeje aya makuru avuga ko Sikayito afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nduba mu gihe dosiye iri gutunganwa. RIB yavuze ko umuntu wese ukora ibyaha byo gukubita uwo bashakanye cyangwa se kumuhoza ku nkeke atazihanganirwa na rimwe. Iyi ni inkuru yakomeje guteza impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bavuga ko ikibazo cy'urugomo rwo mu ngo gikomeje gufata indi ntera. Wowe bitekerezaho iki? Ese Sikayito akwiye gusaba imbabazi gusa cyangwa no gukurikiranwa n'amategeko? Andika igitekerezo cyawe muri komanteri, ntiwibagirwe like, subscribe no gusangiza abandi iyi video. Tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya kuri iyi nkuru ko izagenda imenyekana gake gake. Bienvenue Kwizera, niko nitwa Nitoza TV Rwanda.